Times of Mizoram Ringtute chibai levek hule BJP NDA tlákhniam chhanah Christian ten mo pu BJP third term Modi 3.0 thlirlokna Manipur boy wanglai khan BJP top leader Himanta Biswa Sarma chuan Manipur Lok Sabha seat ni anlak tur thu alo soi toa kumin March ni saripo khan Himanta chuan in Ringtute over lutuk main North East State Pariata Lok Sabha seat som ni pangazinga som ni pani chu BJP thui ruai North East Democratic Alliance nedain alak tur thu asoi huai hle ani kha seat som ni pangazinga BJP NDA in alo tur seat pathum hi Assam State sungami ni in chupo lak ngei tumin an bei thu asoi bokani Assam ti lo North East State dang zong chu neda kuta angin an ngai mia ani in khan result atanga chiang takalang ta chu Manipur mi pui tlangram le phairam mi ten BJP NDA emo neda ani emo Modi Amit Shah le Himanta in lulin na party andu to lo ti achianga Manipur seat ni phairama agomcha bimol akoizam Congress le tlangrama Alfred Kangam Arthur Congress te ne sotakin antlinga Manipur mi puiten hetileka an state sopchatu BJP hi natakin an paithathaya hei hian democracy ro puina achoi sang hle ani kumsom ni nuwa Nagaland seat chunchu Congress lama atluve taboka Nagaland Ringtute hian Modi bumna thang Indo-Naga Framework Agreement kumsang ni sompanga a an sign to chu BJP sarkar na hnuaya jangkhwa abung budon lowani ti pomin an hnol ve tabok khasi Christian te point rin na ne na in zom tlat political revival an chang ve boka Meghalaya tura seat chu Congress in la in Shillong seat chu party thar Voice of the People Party VPP in an la a BJP le an sangoi zon puite an tlom chiang hle Christian tamna state BJP ni aza thlak tranta ni te point alang Sikkim State chuan Sikkim Krantikari Morcha candidate Indra Hang Suba chu vote 1.64 lakhs muin atling chiang hle a BJP candidate ero apangana ani phachawani amaro chu SKM hi NDA hnuaya om ani Tripura le Arunachal Pradesh lama chuan neda kaltluang ria Tripura hian Hindu population 83.40% anaya Lok Sabha seat ni hi BJP kuta alu tani Arunachal Pradesh hi Christian 30% omna ni in 29% Hindu in adota Christian tamna state ni ma se Hindu politics thlipui andang hne meu lo Assam lama chuan BJP NDA an la chak hle a an bei sei angin seat som pakhat an la le thaya Congress chuan seat thum la in mason na lian tak an nei ve bokani North East pumpuya NDA hian seat som paruk an la a kumsang ni som pakwa a in seat thumin an tlákhniama Himanta Biswa Sarma chuan pu chiat tur azong lo theilowa apu Modi le Amit Shah lom zong tak sa khwana hangin NDA chet chiat na asoifia tamial mial mai ni atongkam le election result ain person ema wangin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu apu Modi mel amu phur deu nge ni mai phi fainan in soi moina tur asoi chuak nual to a atongkam te hian mi te ngai nat ahlo lo tial don ni in alang BJP North East Democratic Alliance neda convener le Assam Chief Minister Nibok Himanta Biswa Sarma chuan Zunninga Khan Guwahati huna an party office a thu soin North Eastern State a NDA tlákhniam chan abik takin Meghalaya Manipur le Nagaland seats an lo chan chu sakhua pakhat wangani ti in asoya Muslim nge Christian te amopu kan bi chiang don ani Himanta chuan Heng State Pathuma National Democratic Alliance neda chaklo chan hi political thil ni lovin sakhua pakhat chu NDA do zonga achet wangani ati soizelin tu party po ni se sakhwa nen anin do thailo naktu ka Sankaracharya sten Himanta hi atling to turani lo tita se
engtin nge Sankaracharya zongzong kadau ne thayang ni heng state pathuma sa khwa pakat hi tun ma chuan politics a ain rol ngai lem lova ma se tun tum chu chan engem awangin ain rol thuk hle ani asampo tiamin atibok himanta hian Christian temhing amer lang lova amaro chu Nagaland hi 87.93% Christian omna ni in chutiang bokin Meghalaya hi Christian 74.59 omna ani himanta hian Muslim chungchang asoilova amo puber hi Christian ti anni ti achiang hle Nagaland le Meghalaya state a NDA chaklo chan hi Christian population tamna ani angin Christian ten himanta pu na hi lo pompo ni se Manipur state hi engtin nge asoi fiat chuanang le Outer Manipura Christian te wangin Congress candidate lingpo ni se Inner Manipura Congress pa hi Meitei Hindu te vote mangatling ani sia Manipura an chaklo chan hi Christian te nilovin BJP sarkar mo liaw liaw ani zokani tin BJP in seat om zongzong an huina Arunachal Pradesh hi han bichiang ila Kiran Rijiju le Tapir Goa te Kinchan hi Christian te vote ani don loem ni Christian population atam bersia heng zona te hi neda convenor hian asoifia thaidon lova election male result puan hnuwa po religious minority te soichiat hi an manifesto poimo ber ani ti alang bok election ma khan atong huai ang renga ma se a calculation adik hellutuka atong kamba arul seng to lowani ti ila adik ber ome Assam BJP MLA Mrinal Saikia chuan Jorhat Lok Sabha seat achak Congress candidate Gaurav Gogoi chu lompuina thu ahlana hei hi Himanta Biswa Sharma chuan soi selin Mrinal Saikia hian Gaurav Gogoi lompuina ahlan ain Prime Minister Narendra Modi lompui jok tura beisei ani tin akhaka Mrinal Saikia chuan hemi chungchang hi soin party dangami te lompuina hlan hi dan bo chiat na krai mani thu pu Himanta atangin kalo hria a tunma BJP angkha kanni to lo Nehru Khan Atal Bihari Vajpayee kha India Prime Minister arani tur thu ashila Indira Gandhi po Khan Pakistan rama India sarkar ai o turin Atal Bihari Vajpayee atirve heng he ani Atal Bihari Vajpayee point Indira Gandhi kha Ma Durga pathian nu tin akau hialani hetiang hi tunma Indian politics hoi homzia ani ati Chief Minister Himanta Biswa Sharma le BJP MLA Mrinal Saikia kara khi aom to a Mrinal Saikia hian Congress azom thuai an ringa hetianga BJP tlákhniam tak chela chuan kumsang ni som ni paru Assam Assembly election po opposition party titan phurna lian tak aom don ni in alang tabok Telugu Desam Party TDP le Janata Dal United JDU thlopna wangin Modi Trump thumna Modi 3.0 chu athleng chiang don ni in alangta June niriat inrinni khian pu Modi chuan oath taking ceremony nei atuma he huna hian South Asian ram hrai tu te somna pek an ni to a Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina le Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe ten somna an pomto ani NDA Modi 3.0 a hian BJP in lulinna tlema zia to turin kan beisaya RSS VHP le Hindu activist hopo antim to ngeyang lelama chuan aruk takin BJP hian Hindu tharau ti nun le antum viau theiboka TDP hotupa Chandrababu Naidu le JDU hotupa Nitish Kumar hian Indiaram ma khuangaya BJP sarkar an khalngil lo chuan BJP Trump thumna hi mangchia achang theibokang Narendra Modi chuan June nili khan BJP headquarters a thu soin NDA Trump thumna chuan thutlukna lian tham tak tak aladona corruption phoro atumbokani ati thutlukna lian tham anti tehi engtak niang mo corruption phoro mai koram hangin opposition party leader te anek chep chunjom zel donem ilo thlirang Senior Congress leader Shashi Tharoor chuan India Alliance chu thunei chakin antui hallova
opposition bench a thut le hi an lung oi viawani ati achan chu Modi 3.0 hi tunma angkha ani don lova RSS BJP du dan nilovin an tho pui allies te mit mei ven angai to awangin thutluk na siam konga an fim khur to anga hei hian Modi sarkar in lulin na atinep ngei abai sei thu asoya Modi Trump masa tiang lo takin Indian democracy tan a hrisel jok tharor chuan aringani Modi Trump ni chung khan thutluk na poimo siamani in cabinet taknyal po anron lova demonetization le total lockdown taknyal po Modi le Amit Shah ruam han na ve mai ani India Alliance hian NDA Trump thumna ta na sul sutu Chandrababu Naidu le Nitish Kumar Mizia hi an rhachiang viau nge ni sarkar na siam chakin an phihli buai du tlat lo TDP le ZDU hi NDA an lo om ve ve to a TDP phaichuan Lok Sabha NDA sarkar laka no confidence motion alo pulut to a Nitish Kumar po hian NDA hi tumhni ngot alo chua santo ani Congress senior leader te hian Nitish le Chandrababu Naidu te hi an tho pui chak lutuk lo ni in alang bok hun masalama NDA an thlopanga Modi hnuaya om thle hle thailo an ni miawa second half lama India Alliance thlopin NDA an kalsan le theiboka tun Trump chau ni lovin ale pek po thlir lo kangaya sarkar Trump second half lama sarkar na fongwan tuwa India Alliance si alatang mai thayani du thang donila kan thangjok ngei bokang kumngalo lakal tura hian Chandrababu Naidu le Nitish Kumar hi ngoi rengin an om hle hle in ringem comment lama khan ron soi ve te u